Bohloko ba mokaka bo boetse bo tlalehilwe profenseng. Dipolasi tse amehileng di kwetswe hore di bewe tlasa bohlokomedi ha diphuputso di ntse di tswela pele ho fumana sesosa sa bohloko bona. Lefapha la tsa temo le re beng ba mehlape ba seke ba tshoa empa ba ele hloko le re metjha e kentswe tshebetsong ho fokotsa ho ata ha ditshwaetso. Dingaka tsa diphoofolo ba boemong ba hore ba thusetsa mme hona le moriana o fuwang diphoofolo kapa vaccine re batlile 150,000 doses ho thusa hore di ske tsa ama diphoofolo tse ding le borapolasi ba haufinyana mme re etsa ka hohle hore dingaka tsa rona di sebetse le borapolasi ba boholo ba borapolasi re sebetsa mmoho le bona ba bontsha le batho bana leng kutlwisiso ya hore ba tlameha ho sireletsa kgwebo tsa bona le ho sireletsa hore batho ba ske ba ameya ka baka la hore hona le lefu lena. Ka kgwedi ya Mmesa selemong sena ho bile le ditlaleho tsa bohloko bona profenseng empa dipolasi tse neng di amehile di ile tsa iphumana. Beng ba mehlape ba eletswa ho ba sedi le ho letsetsa lefapha ebang ba bona matshwao. Ba phuthuluwe ba ske ba tshoa kapa ba le ho se utlwisise hore na ho etsahalang re boemong ba hore re controller mme re kopa tshebedisano le mmoho le bona. Lefapha le re ka tshebedisano mmoho bohle ba ka fokotsa tshenyo e ka bang teng kgwebong. Magareng SABC News, Glen Agricultural College.